Ćao ljudi, ja sam uvijek, dobrodošli nazad na moj kanal, sa mnom je Gila XD. Ja, bebe. I koji ćemo tim, koji si tim? Crveni smo oba dvoji. Aha, ali ipak ja da proverim. Ajme, pobulji. I, danas igramo Turf War na Mindplexu. Prvu epizodu sam izbacio za mikrofon, tako da sam ubacio muziku. Izbacio sam novi intro. Znači, ovo druga epizoda na Mindplexu, našli smo premiume. Zezamo se tako to. Ja sam bijeli miš. Ovo je prva epizoda koju snimam sa ovim ovdje mišem. Dođi vamo. Mi smo retardirana patke, retardirani miš. Retardirana patke, retardirani miš. Krećemo. Krećemo, evo ja ću pored patke, stani tu patke. Naša taktika je ovako, gradimo ogroman zid, ne može niko nas puca, gotovo. Da, realno. Ali ako smo upali sad istim onim likovima, najbolji smo da. Da, oni rastu, jesu. Brate, sve čit do čit. Duplo pravi. Duplo, okej. Zato što ako ode jednom, ode i drugom. Fuck, samo me baci. Znači što duplo? Ovo jebe ovako, malo vremena imamo. Jeste ga. Ali je... Pravi dupli zid, brate, pravi dupli zid. Ja sam napravio trudu. Ja nemam više kod. Skino jednog, skino drugog, skino trećeg, skide me treći, brate. Stižem. Čuvaj. Mene je skino već prvi. I watch your back. Mi smo jebali jeza, brate. Joj, ja gađam crvene, idi u kura. A mi crvene. Brate, lik je prošao. Skinuo sam ga. Vidio sam. Udri ga, sad sam ga otkrio, pogodio sam ga. Brate, svi napadaju mene. Znači što najbolje gada. Brate, sve sam iskinuo. Ja nisam nešto se tiče ovoga, bolji sam u PvP. Ja sam gori u PvP, a bolji sam ovdje. Tu! Čuvaj ga. Mene samo drka ovaj miš, moram spuzno bolji miš. Teško se okreći. Brate, ajde, čuvaj mi neko leđa. Evo me... Doći moj bek. A daj, brate, ovo je čista hedara. Gađa lik, dobro, pičku. Ali ja sam bolji. Evo ga, pogodio sam ga. Nisam, spao je, brate. Aha, build time. Bujrum taj. Vodimo, brate, drži prednost. Koju prenos, kao ti realno, može sproti neka doći. Preokrenuo se. Nije, dobro, još vodimo. Nije da sad. Ali ako ovi nastave, brate, ovako da ginu, Boga mi neće dugo potrebati. Pokušavaju likovi najviše mi skinuo. Skinuo sam ovog jednog, 2. Pogodak. 2. Brate, znaš koliko pokušavaju, mene najviše pokušavaju skinuti. Pušili su nam dupli zid. Ma koji jebe? Brate, skinuo sam lika, ladno. Još jedan ode, pobedit ćemo partiju. Nadam. Napokon. Samo da znate, nije nam nešto išlo. Ove što smo igrali do sad. A daj, brate, koja je fora? Ali još uvijek vodimo, šta nam 10, brate, razlike. 10 razlike. Ovo je lik samo mene gaće, da ne umajte. Zato što kad se neko ovdje okomi na vas, jebali ste ješ. Non stop ide na vas. Pazi na lik je prošao vamo, brate, prošao je. Gile, pazi desno. Ubio ga je ovaj naš. Pa je car.
Brate, vidi me lik ladno. Full time. Jo. Popravljaj zidove, brate. A nema vremena se popravi zidove. Nekako sam uradio. Da li je realno? Prešli su nas odmah, brate. Pa kakva je fora, brate, Razlike. Pogodio sam jednog. Svi gađaju mene, ja vidim ovog njihovog što je ušao u našu bazu, svi gađaju mene da ga ne bi ubio. Pa brate, vidi me ladno lik. Evo ga lik ovdje pored, jesu. Jednog ću morati ja pogodim. Ne svi mene gađaju. Gledaj sranja, brate, pa ja ne mogu da verujem. Izgubili smo, brate. Brate, kako se preokrenu odmah. Ja sam ti rekao da je preokret moć. I to te tako moć. Mada i ovaj preokret je moguć, možemo i mi da preokrenemo. Gušam da kilam onog tamo lika, ali nikako mi uspio. Ne dolazi mi na vrijeme streljanje. Shit, ubi me. Brate, u bazi je. Ja vam kome je ubio. Čuvaj se, pazi. Pa daj, da ti jedi mi gore. Lik je u našoj bazi. Pa da, pazi. Policaj, mogu ti je policaj. Sačeka, on će samo sačeka da mi dođemo. Jebi ga, ja teo da ga ubijem baš sad. A ja sam teo. Jebe, ne teži, ubiš nas. A mi kapira, vrate, kakva je fana, znači počnemo i deremo bukvalno. Možemo ih udariti. I onda odjednom ovi kreteni počnu nam ginu ko majmuni i ovi jednom počnu da budu pro i onda nas ubijaju se. Udaraj, plavi, udaraj po guzici. Treba da udaram po guzici. Ljudi plavi, ne! Ovo je neka bezosjećena sto. Udri po plavim. Da, prebaci me, molite. I ova je neka bezosjećena stoka jedna. Mamo ti jebena. Ajde, prske ojca, ajde. A zamisli tebe prebaci crveni, a mene u plavi, brate. Jesam crveni još? Jes. Vašu pičku, man. Ja sam još plavi, tako? Da. Ajde, ovcu. Sad ću prvom da je pomazim po glavuću. Da te ne povram puknem. Za peti. Brate, ja sve sam provalio. Šta, brate? Nema plera. To moraš dvojica, brate. Ajmo bre ovaj... Ajmo i player, ne izlazi. Ajde. Ajde, sad ću plavi. Ajde, plavi. Navijaj tamo idi. Brate, ajde. Glasaj za ono, što meni odarate, molim vam, idem, glasaj za ono. Sad čekaj, nek uđe par, nije ku plavi, onda ti uđe. Plavi sam. To, brate, jesam i ja plavi, jesam, dobro. Crveni. Šta? Ali ti si crveni sad. Pa brate, ali odjednom je, ajde. Ušao sam plave. A jedi govna! A da u crvene! A da. Fuck, šta me drkaš? Evo, ušao sam u crvene. A daj, da me realno. Ulazi crvene. A da je realno, kako ja izađem ti uđeš, zato i možeš da uđeš.
je, brate. Ja mislio, gotovo, ostalo smo. Tek nisam uzao kit. Nisam ja. 3, 2, 1, nisam stigao. Šta si dobio, brate? Običan, da ja imam šredera, znaš. Napravi manji zid, ali dupli, brate. Ja pravim trodu. Uvek. Samo u visinu, što veći, brate. Jebe visinu bega, nas ne poubija. Ja ga čekam, brate, ovaj stav ovdje, ne sad čekam. Skinuli me. Ja nisam vidio da je komad. Ja gradio i dalje. A daj, kako je realno, brate? Gledaj koliko sam skinuli, brate. Ne mogu, a ja puknem njega, znači odvalim ga i ništa. Odvalim ga. To se zove, bre, građevina. Ja idem na ovu strategiju, brate. Gledaj, čistim ti put. Znaš, čistim ti put. Aha. To što sam... Ubio sam dosta dvojice. Pazi. Ubio sam ženog. Pazi. Čuvaj se. Pukao sam. Neću ništa pričam, preokrenut ću ako bude nešto pričao. Pokušava mene ova da skine, brate. Ovaj ili ova. Pošto sam ja u jednom ostaci. Pa, skide me. Ali ipak vodimo, ali možete preokrenuti. Šta je ovo koji smo ja i on ubovi, brate, gađalo se na metar, ova dvojica. I ne možemo, ni ja njega, ni on mene, brate. Ja sam ovo pogodio, brate. Budi skaz, build time, ali ovdje nam sjebu uvek, brate. Kad je build, onda nas sjebu, brate, realno. Pazi. Ubi me, brate, ubi. Gledaj, pogledaj. Odjednom su postali najveći problem. Da, brate, ali uvek posle builda nas sjebu, brate. Kako sam skinuo jednog. Brate, kako skidam ljude. Pokušavaju onu njihovu taktiku da tad djelamo. Znam. Dva razlike samo, brate. Dobro će, taj. Ajmo, ljudi, rasramaj. Ajmo, momcovi, što bi rekao jedan de... Preko cijelog sam ga skinuo, brate. A daj, brate. A gledaj, jesi vidio koliko ne dobiju, brate, kad mene skinu, a kad ja njega skinem, ništa ne dobiju. Kad se skidamo odavde. Čemo, majka, pede. Jedan. Ja njega, on mene, brate. Dva. A to je realno, ja ga pogodim u glavu i on mene pre pogodi. Gubimo. Znam, ne posjećam. Ja ne mogu ovdje da se prepijem. Izgleda, brate, da mi je srećan dan. Ti gradi, ja ću je iščekam ovdje. A zna da ga čeka, mamo nije. Nije pa ti mali. To je realno! Nije, brate, realno. Gledaj, pa Boga, ne mogu da verujem.
Odjednom, znači, vodimo ih, odjednom počinu da, ko probi da pucaju, brati nas kidaju. A, vidio sam te, kurva. Se me ovaj nervira. A da li je realno, ja ne mogu ona, ja njega pucam. I on mene prvi pogled, gleda. Jebem ti živ. Gotovo, pobedi su, jebem. I ljudi, to bilo se za ovu epizodu. Ja sam uvijek subscribe, like, share. Naravno, komentarišite. Posjetite Gila XD kanal. I do sljedećeg klipa. Ćao!